Hej ljudi, pozdrav! Kroz moje videe ste čuli o nekom Filipu, nekoj Anji, nekoj Bojani i napokon imate priliku da vidite koji su ti ljudi. Ovdje smo sa Filipom i sa Anjom. Bojana nažalost nije tu, od nju ćete upoznati u nekom drugom videu. Filip je jedan od glavnih osnivača i članova tima ovdje u EGC-u i Anja također jedna od top ljudi u timu EGC-a. Tako da sad ćete malo da čujete od njih. Pa za početak Filipe, reci nam šta je to EGC, koja je to neka tvoja vizija koju želiš da preneseš kroz ovo što sve radimo ovdje i kroz samu EGC fondaciju, organizaciju. Hvala ti Uroše. EGC stoji za Entrepreneurs for Global Change i ako mogu reći, ideja je počela sa tom prilikom da radimo u jugoistočnoj Europi. Cijelokupni Bold Fellowship kao takav for Entrepreneurship je počeo sa idejom da podržavamo mlade ljude koji žele biti ti founderi. To je, ajmo reći, ta nekakva luda ideja kako da mi u principu napravimo što bolju strukturu ljudi koji mogu sutradan raditi, ne samo i graditi svoje startupove, već i iskreno činiti tu promjenu u svojim državama, u svojoj regiji. I taj Bold Fellowship for Entrepreneurship je nešto što je nastalo u suradnji, u partnerstvu sa američkim State Departmentom, odnosno sa svakim veleposlanstvom unutar regije. I sa njihove strane i sa naše strane mogu reći da je to jedna luda ekipa koja ima jednu fantastičnu, savršenu viziju, a to je kako da mi podržavamo vas koji ste stvarno na tom jednom teškom putu, koji ne može jako puno ljudi se uopće u glavi postaviti na taj način. Kako da vam u principu olakšamo taj put tako da možda naučite od nekih pogrešaka drugih uspješnih foundera, ljudi koji dolaze iz ovog svijeta, da možda vi ne napravite iste greške. A opet s druge strane da, pošto ima jako puno uspješnih ljudi u Americi, i EGC kao takav je baziran u New Yorku, a New York je upravo isto taj ludi grad koji uvijek vibrira 100 na sat i što je naravno najbolja moguća opcija je to da spojimo New York i ljude koji žive u New Yorku, koji su isto i članovi dijaspore, da rade sa vama. I cijelokupni koncept i samog EGC-a je nastao na tome kako da skaliramo taj Bold Fellowship for Entrepreneurship. I naravno nekakva vizija je upravo u tom segmentu da EGC sutradan radi sa mladim ljudima koji žele napraviti tu promjenu u startupu, koji žele izgraditi taj startup, ali i da iskoristimo jugoistočnu Europu kao taj jedan fantastični primjer kako ostali emerging ekosustavi po cijelom svijetu mogu se ugledati upravo na vas. Tako da iskreno ovo je jedna fantastična prilika da jugoistočna Europa i cijela regija bude jedan super, možda početna točka za nešto što će se na globalnoj razini razviti. Znači da napokon imamo to nekakav super predivan success story i da jugoistočna Europa i vi mladi budete primjer drugima po cijelom svijetu kako je to što možete pozitivno ne samo imati utjecaj kroz startupe, nego i kako vi možete inspirirati druge mlade ljude. Kao što isto recimo mentori sa kojima mi radimo ovdje u New Yorku inspiriraju vas, tako da ćete i vi sutradan nekoga inspirirati. I cijelokupna vizija i članovi tima i upravni odbor su stvarno ti ljudi koji ulažu jako puno energije i ljubavi upravo ka tome da se ostvari taj jedan grand vision of EGC. I meni uvijek, iskreno, na kraju dana najveći nekakav užitak raditi s ljudima poput tebe, jer imate tu zaraznu energiju. Točno znate što želite i iskreno sa naše strane mi ako vama možemo pružiti strukturu kako izgraditi startup, koji su to prve nekakve koraci, koji su to nekakve greške, a opet s druge strane da stvarno validirate i taj problem i pristup svemu što radite. Mi smo već na nekakvi način, što se tiče interno, uspjeli na 100 razina. I tu naravno osjećamo i nekakvu vašu povratnu energiju i zato i mi imamo tu viziju što se tiče EGC-a da uspiju na toj razini. Sjajno, mislim i ljudi ovdje znaju kroz šta smo mi sve prošli kroz ovih nekih 25-6 dana i svu energiju koju smo osjetili, kulturu koju smo osjetili, došli smo ambiciozni i mislim da ćemo stvarno poneti te neke nove vidike koje smo ovdje stekli, koje mora da se osjete po meni, ta neka energija i da možemo to onda da prenesemo i kod nas, da probamo da probudimo te ljude koji žele, ali ne znaju baš tačno kako to da urade.
Super. Anja, reci nam, ti si isto u timu ovom i ti sve ovo činiš mogućim zapravo. I šalješ nam poruke na WhatsAppu, organizuješ sve mitinge. Kako si ti uopšte došla da budeš član ovoga i šta bi ti preporučila za neko ko je zainteresovan za tako neku nastavak razvoja karijere i kako tebi zapravo svo ovo iskustvo utiče na razvoj tvoje karijere u budućnosti? Hvala ti prvo Uroša na pozivu i pozdrav svima. Mene je bilo zadovoljstvo da gledam sve ove epizode koje se proizvodio zadnjih par dana. Kako sam ja došla do ovde? Pa iskreno splet nekih srećnih okolnosti, rekla bih. Ja već možda zadnjih 7 godina ne živim više u Crnoj Gori, već sam kroz obrazovanje boravila i u Engleskoj, u Beču i jedan dio mog master programa je bio da moram da odradim stažiranje u sklopu jedne programa razmjene u New Yorku i tad sam bila stažista za jednu organizaciju koja se zvala Network 2020, koja se bavila međunarodnim odnosima i tu je Filip bio moj prvi važni supervizor u mojoj karijeri i imati Filipa kao kolegu je very gratifying u smislu da imate i mentora i kolegu i partnera u smislu planiranja ideja, nekoga ko vam dopušta prostor da se i vi razvijete samostalno. Iskreno, rad sa vama je mene vratio nekako nazad u jugoistočnoj Evropi. Sve ovo što je Filip rekao i mene inspiriralo da vidim, kad sam otišla nisam vidjela taj potencijal i opportunity, ali već sad vidim u stvari šta mi imamo, koliko smo mi bogati mladim ljudima koji su spremni da donose velike odluke, da mijenjaju svijet oko sebe. I onda se ja osjećam da sam našla svoj tribe, svoj community. Moja uloga je, ja sam program koordinator za sve BOLD programe, trenutno ih imamo, rekla bih, 5-6. To što znači je, da, šaljem poruke, ali imam čitav jedan tim iza sebe, pored Filipa imamo i Bojanu, imamo i kolege na terenu, u Bosni, u Srbiji i naravno EGC board members who help toj nekoj glavnoj viziji BOLD-a i iskreno nije izolovano, iako radimo remote, nije izolovan rad. Za mene je veliki step u svojoj karijeri jer the stakes are high, što bi se reklo, ima velika odgovornost, ali je gratification onoga što radim isto ogroman. I upoznavanje i tebe i svih 12 fellowsa iz Srbije, prije neki dan mi je bilo onako vjetar u leđa. Ja svaki dan naučim nešto novo od vas, vidim i potencijal da radimo na budućim projektima zajedno, tako da bilo kome, moj savjet bi bio identifikujte to što volite i onda nađite organizacije koje možda nisu neke high level end, već nađite nekoga koji ima istu viziju kao i vi i počnete malo, dobit ćete veći neki learning curve, imat ćete veću odgovornost i nije samo nekakav paper pushing, sending out emails, it's about gradnja čitavog jednog sistema, gradnja jedne zajednice i to je baš lijepo vidjeti što smo uradili za zadnje 4 godine. Ja sam u timu možda 2, ali Filip je to već dugi niz godina razvija i BOLD Fellowship i BOLD Community, tako da toliko od mene. Cool, sjajno. Mislim i to kad čujem da neko kaže da su mladi lenji, to me toliko boli, što znam da nisu i znam koliko mogu i znam koliko žele i ti si sjajan dokaz da si videla takve ljude i sama osjetiš šta sve možeš da uradiš i baš mi je drago. Stvarno je to jedan i vjetar u leđe i ideje sa kojima vi dolazite ne samo da su kreativne nego ste i vi onako jedna luda energija, ne znam kako da im ih opišem, oni su puni entuzijazma, spremni su da slušaju jedni druge, otvorenog su uma i spremni su da sarađuju zajedno, što je veoma bitno. Ne možemo sami da mijenjamo svijet, ne možemo sami da stvaramo milione, bilione, već je bitno da radimo zajedno, step by step i da vidimo tu promjenu koju želimo da vidimo zajedno. Super. I posljednje pitanje, Filipe, za tebe, za neke naredne generacije BOLD Fellowaca. Šta vi gledate kada ljude primate na ove programe? Šta je to vama važno i na šta ljudi mogu zapravo da obrate pažnju kako bi povećali sebi šanse da budu deo ove neverovatne ekipe? Pa evo, možda samo da se na kratko osvrnem na ovo što je Anja rekla, ona je dosta skromna u svom nekakvom viziji i razumijevanju svoje uloge. Tim je taj krucijalni aspekt bilo čega. Da se razumijemo odmah, ništa nije moguće bez ljudi koji rade s tobom i koji također vjeruju u to što radite. I to je upravo jedna od komponenti. Mi stvarno pokušavamo razumijeti kada gledamo kandidate, kada gledamo te buduće foundere, kako oni žele izgraditi taj tim, kako oni žele biti, ajmo reći, taj lider
kako oni mogu biti sutradan nekakav motivator, nekakav role model i uzor drugim mladim ljudima. Jer na kraju dana biti founder, imati startup je možda jedna faza života, nije nužno cjelokupna definicija ostatka života. I upravo u tom segmentu naš cilj je naći mlade ljude koji će možda prepoznati sve te nekakve poteškoće koje se nalaze u njihovom ekosustavu, ali upravo u tome prepoznati nekakve poslovne prilike. Također, tražimo uvijek mlade ljude koji će, recimo ti si u ovoj situaciji sad u New Yorku, ti svake sekunde gledaš kako maksimizati sve što radiš. I to je nešto što generalno mladi ljudi, ali i ljudi koji su već u 50-im, 60-ima, koji pokušavaju stvarno sve što rade napraviti najbolje. I cilj generalno što se tiče što boljeg razumijevanja kandidata je da oni razumiju priliku koju imaju, da jedino je sami mogu iskoristiti. Znači, mi možemo napraviti strukturu, mi ćemo jako puno toga raditi, mi vas gnjavimo, mi vas maltretiramo i mi koristimo jako puno i cool metoda, što bi se reklo i hands-on i praktičnih metoda da bi stvarno prošli kroz vaše dekove, kroz vaše ideje, da ih u principu dosta testiramo. Ali tražimo mlade ljudi koji će razumjeti da Bold program kao takav je u kontinuitetu. Znači, sad kada se ti recimo vratiš nazad u Srbiju, mi očekujemo od tebe jako puno, ali da se također oslanjaš na nas, da nas zoveš, da nas gnjaviš, da tražiš za pomoć, jer bez toga ćeš biti u tom nekakvom ekosustavu koji ćeš limitirati samog sebe. Znači, mladi ljudi koji su doslovno spremni zvat, slat poruke i ne prihvatiti ne. Znači, ako te netko odbije jedanput, da li si se možda aplicirao za Bold Fellowship jedanput, apliciraj ponovno ako smatraš ili za nešto drugo. Ili traži nekoga 3 puta dok ti ne kaže ostavi me na miru. I to je nešto što tražimo. Ljudi koji ne prihvaćaju ne i koji su spremni zaista uložiti svoju energiju i vrijeme kao prioritet u tome što žele izgraditi. Znači, taj startup je jedna domena njihovog života, ali moraju, kao što Anja rekla, znati zašto nešto rade. A kroz to nešto zašto također je izuzetno bitan taj njihov utjecaj i rad u regiji. A i tako generalno za nas, za EGC i za sav posao i za sve vrijednosti koje imamo na globalnoj razini, tražimo mlade ljude koji stvarno vide taj nekakav kapacitet biti taj game changer. I to je nešto što je opipljivo, to nije ono pie in the sky, nego stvarno how do you make a difference? Super ljudi, hvala vam puno na ovome, mislim da smo pružili puno vrednosti ljudima. Tako da čuli ste, mi sada pred posljednjim danima smo ovde, ljudi iz Bosne i Hercegovine tek kreću ovu avanturu, tako da pokušat ću i da čujete njihove iskustva sa Bold Fellowshipa, a onda pred kraj godine kad se otvara aplikacija za novu generaciju, očekujem da se prijavite. Tako da, ništa ljudi, stvarno super, hvala vam puno i onda ništa, vidimo se poslije. Bravo. Bravo, svaki čast. Bravo. Odlično. Sad smo imali najnevjerojatnije predavanje na svijetu sa Brajanom Pašalićem. Njega smo upoznali na Founders Institutu još pre godinu dana, skoro godinu dana. I bio nam je u tom prepu za EGC, odnosno za Bold Fellowship, i sad smo napokon imali priliku da ga upoznamo uživo i da radimo s njim na jednom predavanju. Tako da sam preoduševljen, pričao nam je o značaju purpose-a, kako da identifikujemo korisnike, kako da inkorporiramo taj njegov behavior science u sve ono što mi radimo, jer on ima tech firmu koja se bavi behavior science-om i dosta se dotakao toga, znači kako da te neke komponente inkorporiramo u naše rješenje. Tako da je bilo stvarno sjajno, sad idemo na Brooklyn na još jednu sesiju pa ću da vam pokažem šta je to. U overtimeu nismo smjeli da snimamo, tako da ću pokušati samo ovako da vam prikažem o čemu je zapravo bilo reč. Znači, to je jedan od startupa koji ima za cilj da revolucionarizuje sport in general. Možda ste čak i čuli za njih, dosta su veliki. I prvo su počeli tako što su želeli da sport i neke najzanimljivije momente nekih sportova kojima se bave,
da prilagode i na neki zanimljiv način prikažu novoj generaciji gledalac, znači Gen Z, mlađim ljudima i tako dalje. Sad su već dosta proširili i krenuli se da prave neke svoje lige u različitim sportovima, da malo izmene pravila, da učine, na primer, boks ili tako nešto malo atraktivnijim, uzbudljivijim, bržim za nove generacije gledalaca i da ne bude više toliko vezano za televiziju i kao neke kanale na televiziji, nego da prilagode to zapravo novom načinu streamovanja i konzumiranju sadržaja na internetu. Tako da, mislim da stvarno rade jako cool stvar i ima jako cool da se nauči od njihov brandingu. Tako da koga interesuju te neke stvari, mislim da ćete zapravo uživati baš da pogledate njihov sajt i o čemu se radi u ovom startupu. Ljudi, sad smo bili u Goldman Sachsu prvo na pitchu, posle u McKinsey-u kao cocktail receptionu. Smemo da snimamo, tako se trudim da me ne primete dok ovo snimam, ali misle da samo gledamo nešto, tako da... Dobro što pričamo na srpskom pre u Goldmanu. Da. Bilo je nevjerovatno iskustvo. Mislim, bili smo na 61. spratu, što dovoljno govori kako je bilo. Zabolite u šulu, na stripu. Da. Upoznali smo neke nevjerovatne ljude, neke odavde, neki ljudi iz Srbije koji su došli ovde i započeli svoje startupe, radili nešto cool. Ja sam, na primjer, upoznala nekog čovjeka, Francuza, investitora, koji inače radi ovdje, mislim, tu investirao na Climate Tech i onda neki se povezali smo se na LinkedInu, da, još tako dosta na kod ljudi iz različitih niša i pa nekako se da lemo spinu i ne, baš ono. Da, tako da, istražili su nam ultra dress code opasan. Corporate. Da, znači morali smo sako, košulju, ne sme sneakers, nego mora cipele. Tako smo danas svi trčali po New Yorku, kupovali cipele. To je bilo super. I ko nije imao... Ali išli smo Subwayem do ovdje. Da. Gdje smo ti cipelama iz koje sam jebila po Subway. Da. Tako da, to je bilo zanimljivo. U žiriju, koji nam je dao feedback, u suštini za naše pitchove, bilo su dve devojke iz Goldman Sachsa, bio je Brian i to je to u suštini, i bili su stvarno korisni. Zapravo su bili u publici neki ljudi koje mi nismo zapravo zapazili jer nisu bili u žiriju, ali su nam kasnije prilazili i pitali kao za ideja, to su onda bili neki ljudi koji su dođe od McKinsey na koktel, tako da baš bila na cijenju. Da, mislim, samo vidjeti, možda ako uspijem da ukradem jedan snimak, sad vam pokažem ovaj McKinsey. Rekao je da ne snimam. Ali ne veze. Da, znači, samo da vidite koliko su visoki plafoni ovdje i koliko moćno izgleda i koliko su ti ljudi s kojima smo pričali su uspješni i nema s njima cijele mile. Znači, baš odmah straight to point te pitaju neka pitanja, traže od tebe da znaš sve činjenice, šta radiš. Tako da, eto, toliko za danas i vidimo se sutra.